5, 6, 7, 8। 7-8 हो गया। 7-8 हो गया। 4, 5, 6, 7 हो गया। संडे का शनिवार रात संडे का कारखाना दो bila school to kabang Facebook lu kabang kan. Ya wan lang rengkat benda kalian ki di departmen mo. Idon hang ni i video jong karonikor civil SDO jong ka karonikor jong ka SDPO ki forest ki wildlife ki ba nyirai wanang berjungo ya kani kecing jia kade hakas mit jong kani kas new blay te kiwan ki hati khala te ki suwan baik ben penjot ya kini ki yeng ki sem kumba pilai dala jong khmat ba hangni kila penpra ya ki yeng ki sem kila ratlut ya ki bro ki tiar kitar te sudon bok ba na kaliang ki nong song hangni kim don ki ba mensau lene kono ka jingja ka ba fungsi te kidon hadu hangni kidon arfau lai ne arfau teli kilong yeng te khat arteli kumba pilai dala jong khmat ki bala do la long no don yesu la pralut kidon bar kano kato kanitli kilong yeng ki pasu jot malu malah te nak yang gajong ngahi rengkat batnal yang ki departmen abangi la esmo no to sngi la pente purwot sya ki yang ki bor badai pej hamtam ya ka wildlife ba te nak yang gajong kiru namar kalong ka ba jingai ben poi wot hagani ka snong te kilawan te ngangej ba nak yang gajong kiru kinle ya ka benokam te habar ya dei pat berkini yang kisam te yang ni don video don civil SDO benda kalian kajong kiru kin saya ka report sa ka government namar kane kalong fil ila ka jingjot ba ya menta kamut la jot lut don issue te ngangej ba napo ka disaster management napo ki revenue kin pelai keloi thai ban yarap ya kane ka nong ya kin kilong yeng benda kalian kajong ngaru harian hang tu hing ba ngala yos ngau war ki breu kila fedlot ki la sa si jaka tim don su jakasa don chan don nep don marbam don mardi su naliang do office video wala poi yaki marbam la lah nakaliang kajong iru la yarap bud hi nakaliang ka sarkar bet nakaliang kajong ngaru ngala yarap hi hangtu gisngi marsenja are already here and we will do as per the procedure because there has been damage to property also, so this will be a joint inspection from the forest department and the revenue, and we will try to speed up the procedure of the compensation. It's as per the wildlife depredation, no? We will put up the papers, we will speed up, we will be hand in hand with the revenue department in doing this.